bandla lenkosi masigunqe sithandaze. Amen. Kule ndlela esihlangene ngayo siyimindeni ehlukeneyo, bengicela ngesihlabelelo sika sika 227 Kusi babam Ajya Yuta Anda Ipawina Ha
afunywana Ngiyabonga abantu bakaNkulunkulu ezulwini ngikuqela lapha nje nginovalo angifikanga ekugcineni kulesi sihlabelelo ngihlabelela nje ngiyathuthumela bengalindele ukuthi ngingaguqa kodwa kwakhona umoya olungiqhiliza kathi ngiyavika awagcina unqobile ukuthi ngiguqe lapha phakathi kwabantu bakaNkulunkulu abakhulu abangcwele ngikhulume ngezwi elikhulu elisabekayo lenkosi yamakhosi yezulu nomhlaba unyazi lezulu bantu abahle benkosi njengoba sihlangene lapha sikezulwini amen le ndawo ayijwayeleki iyesinda kakhulu kunzima ukukhuluma ngendaba enkulu kakhulu kunawe umncane ngakho njengoba silapha sonke sikhethiwe hayi ukuthi sikhethwe ngoba sibahle ebusweni noma ngezenzo zethu kodwa sikhethwa abantu abakhalayo abahluphekile abazosizini njengoba silapha nje singabameli ukuba thina ngoba icala lithethwe emhlabeni sizokuba khulekela emhlabeni ukuba bamukelwe ngaphesheya kwethu incwadi esho njalo kaMateyu 18 evesini futhi lika 18 asikhululekile eNazaretha kodwa siboshiwe umthetho kaNkulunkulu njengoba sesilapha kule ndawo kaNkulunkulu siphushiwe saphushela enhlanhleni kuyinhlanhla ukuba lapha noma kunzima ukuhamba kule ndawo esikuyona eNazaretha akusiyona into elula ngoba lapha sizothetha amacala siphambili kaNkulunkulu ma sihambe kahle bayothethelelwa abasithumileyo masihambe kabi sovelwa inkinga ke usizi nokuhlupheka ikhona ibhasi ezweni lakithi eMaphuzeni ekwakuthiwa inkinga yayisuke eSentekawu iya eBhulwa kwakuthiwa inkinga ngoba yayihlupha yayifa njalo bakhala abantu bathi hey sinenkinga indaba lebhasi bavele bathi igama la inkinga kusho ukuthi nathi ke njengoba silapha eNazaretha
masingathi sihambe kabi kukhona abanye abangahamba insuku zingakapheleli ngokuhamba kabi ngoba lapha abasithumileyo bakhala abanye bakhala ehogweni phansi emlilweni abanye bakhala emajele amajele siyathola ukuthi maningi ezulwini khona ijele lodaka khona ijele isihoko somlilo khona behla benyuka bengafiki lapho beyakhona bonke labantu engikhuluma ngabo khona badla udaka khona badlana izilonda abanezilonda nabanye abadla kuzona izilonda zabanye umfundisi uMagwaza wabayixoxa le ndaba kangisanda ukuphenduka wathi wathelele wabona iphupho esigodini esikhulu kugcwele abantu abanye kuvela amakhanda odakeni abanye kubonakala izinto ezomile ngathi imithi eseyasha yaphelelwa izimpande phansi eseyomile abanye beqebula izilonda abanye bezidla ingwengwe zeyilonda uthi kukhona izinto ememezayo lithaba kabani ubese siqhamba icubu ubese bephiwa into enhle laba bantu liphinde futhi limemeze lithaba kabani esisikhamuka isicubu bafe baphiwa into enhle laba bantu uthi waba nenhlanhla ukuthi akwazi ukusondela enkosini athi baba laba bantu ababizwayo bafe baphiwa into enhle kangaka abahlobo lona uthi yathi inkosi laba bantu abantu abaphiwa imindeni yabo emhlabeni imindeni yabo yabanikelele emhlabeni ithi ukudla kwabo manje bazophiwa nososinkwa esivele emhlabeni uthi wathi baba laba abadlana izilonda wathi laba abangazalanga abangenabantu abazala abantu abangazi ukuthi bayazala bazihlalele nje bene abanamuntu-ke ozobenzela ubuhle njengalabo babonayo bemenyezwa amagama abo ngokuphiwa emhlabeni wethuka ubaba Magwaza nathi kabethu badlangathi besebenza behola kahle badle bona into ezimnandi kodwa behle bekhohlwa ukuthi bazalwa kusuthi njengoba silapha-ke nje sike sikhumbuzweni sokuzalwa enkonzweni yesabatha ukuthi asikhumbule eManazaretha ukuthi asikhumanga phansi nalo uhlavu libona selimile nje phansi kusekukhona lifikela lala kuqala bese kudamuka phakathi bese kuvuka umbila nathi ngokunjalo njengoba silapha nje asivelanga nje zaba khona sivela kubantu le nkonzo-ke yesabatha eyokukhumbuza abakhethiweyo abakhethiweyo-ke ithina njengoba sihleli lapha enkonzweni yesabatha ayibona inkonzo zeliphakame ithina abakhethiweyo abekho abangashunyayezwa ngale ntshumayelo ngaphandle kwethu ongathola le ntshumayelo umuntu ongakhethwa naye abuye azongena phakathi kwethu bese thola ukuba njengasilapha nje asizile ukuzokwenama kodwa iyafuna indlela la yabazali bakho neyomuzi wakini mangakade ngithithi indaba yami kancane
ngathi mhla ngikhetha inkosi ngiba uNazaretha ngayikhetha eGebisila kwaZulu ngayikhetha inkosi kwafika umfowethu bese ngagile la kwafika umfowethu ekuseni wengasasangenelanga sasibanga uNazaretha uNazaretha mengene ngangithi mubi njengobe uNazaretha ngangumthethisa lokuqokuma nkosikazi ngoba sonithi singaboni futhi akufuni ukuthi umuntu azituse athi mina ngingcono kunalo ngoba siyagula zonke ngoba uzitusa ukuthi mina ngingcono uzagcina ulibala futhi akuyindawo yokubhekana le umuntu nomuntu uze ngendaba yakhe angathi umuntu uNkulunkulu angasipha ukuthi umuntu nomuntu abhekane nendaba zengayo la kule ndawo ngoba usalo ubheka ujili ukuthi hey uJesu sagqoka lo mNazaretha bewufaka esabathi lipheli hayibo akasawushintshe ngani kodwa uzachithekela sikhathi semsebenzi yakho labantwana njengoba bekhula nje namaNazaretha basakhulela okhuleni uma izinto zabo zingana kwamuntu angathi uNkulunkulu angasihlupha ngokuthi sicende mawusebenza masukudla inyama zonke izinsuku lubona ukhulelo lukhona kwakho imali le iyona igethe lokucenda muhle impela mebuso usivula isikhaftini emsebenzini babone inkukhu babone inkomo babone isikhafu liyaphela isonto sijike zonke inyama basho bathi hayi uyibelezela inyama lombheko khamo abanye benokubedla uphuthu enamazambane hey uzadla amazambane namhlanje athi ya kodwa ungadla amazambane ungenzi lutho idla amazambane akho kodwa kube khona into oyenzayo ayibonke inkosi yasemphakame ikhona indoda engake ngikhulume ngayo umfaka Mthiyane wephatha inyama lombheko isikhaphini sakhe nesivula kusume bonke abantu beyakhona befuna ukuxoxa amaqatha ngoba sigcwele amaqatha basuku bathathe konke sekuthela uphuthu bahamba ezikhaftini zabo bazi ngakhala ngathi Mthiyane msukuvuka abantu badla ukudla kwakho usale manje ungadlile athi hayi jili baheka abantu benkosi badla yena asale ngadlanga babebona inyama kuhle nababa bayakwenza lokhu bedla inyama yakhe ngoba bebhizi belungisa bembona yena ukuthi udla inyama kanasikhathi sokulungisa uyazebusisa noma mhlawumbe seqedile konke yenzeke yaba buhlungu kakhulu bese shona ngangikhona ofihla kaNomoyi endwebe ozwathi safika indlu thola ukuthi icente ngoba sekutholakala intushonile iyodwa uround wasuqothukile la netha sanetha lapha sikuwona uround wathola ucente ngoba kuzofihla yena kuhlala umuntu la konke tendala sayifica lapha yathi lo mnomzana lo mfana wenzeke kahle azofihla endlini endala ngalolu hlobo ngoba ukusebenza kumehlulila kenza ngalutho uzohamba emhlabeni uzofihla emanqiweni ngoba kenza ngalutho nabanye ngabantu abathi bangakubona lokho enikubona la ukuthi nina ningenzi lutho nani nizokwenzeka kanje le nkonzo kaManazaretha ukuthi sisukume sime ngenyawo indoda nomkalo ngeke ungakometha into ezimnandi uthi sizazidla kodwa asingazidli njalo
ngangeyithandi mina kodwa manje ubuyecabanga amacala obaba ngiziyeke ngimthethiswe kakhulu ekhaya hayi wena nje uvele belesele ukudla kubi kabi la njalo ndoda ukhuluma ngeembuzi uthi uzahlaba iimbuzi kodwa manje uyasidli kamnandi la ngibona ingami ubike la ngincenge ngithi ukuthi ngifuna ukuthi ngiqhoshe kubantu ukuthi ngihlaba iimbuzi kodwa ngilwa namacala phambili kwami akekho omunye umuntu ozangilwela nawo umuzi wakithi lukhulu maNazaretha ngishungele egcekeni ngithi igcone yena ngiyasilinda lapha lengikhona abafowethu bahlale bebancane nangithola nje babulawa yiwo amacala lawo esikhuluma ngawo yena lokugcina welamamini shone emncane kakhulu washona nomkakhe ingane lo mdala naye ushone kabi mdala kakhulu washona ngezanga lutho ngo waneshona ngiyabona ukuthi ula kwabhidli kumuzwa kahle namuthi shona ingane wathola amantombazana amabili yashona endala yalandela yena kwasala yodwa thatha umuntu akakhokhe ngishusheleni hleli nayo seyizalisa ingane eziwu-4 uzithulele akhuluma lutho sekumele utyanka mfowethu obude kabe ngikhona njengathi ngizokwenza lo msebenzi ngingene kanzima utyanke ungaphezulu kwami akho lutho lo ifunamenti manje lo muzi ngithola inxiwa nguvusi alomkhulekisa maNazaretha nani ngithi ngicinezelekile kodwa owakithi umthwalo ngiyawubuka unzima nalo umfowethu omncane wathi sezashona yawo indlu kanti omunye umuzi wewudayisile abanamizi lo mdala waphotha esitezi eMaliceburg wangiphathaza phansi wangishumayeza ukuthi ngibuke ukuthi ngihleli ezulwini la kwaShembe ngoba wabuya ngisanda ukuphendula wathi wemfowethu wathi wenhleli phambili kaNkulunkulu uyelulekwa zonke insuku futhi uyatshela ukuthi umuntu ohambe ngengozi wenziwa njani mina ngilongani imali lapha onginakanga wathi ungezi ngani umuntu ngaloso sikhathi kwakusewu 51 rand kumgeza enkosini inkosi yayikhona ngithi kwakuyinyanga yezulu ngahamba umfowethu ngawumgeza enkosini wabuka wathi mfowethu ngiyabonga yasala indaba sekhaya ngacabanga bese ngigeza isizukulwane ekuthiwa gezeke isizukulwaneni ngoba ngizamqonda ngenza lo msebenzi esigeza isizukulwane sengiwuphinde kabili ngawenza ekuqaleni ngazithenga iimbuzi zawu-5 ngawenza kade ngikwenza manje ngosizukulwane le mbuzi engikhuluma ngazo ngibezu-7 kade kukhona ngilezi esizukulwane ngokubuka uhambe ethunzini uyazizwa na uhambe ethunzini ukuthi hayi engihamba khona kumnyama uyazizwa uma uhambe ekhanyeni bengithi-ke sonke ake sizifune maNazaretha njengoba silapha sizovuselelwa inkosi ukuthi nawe ubuze kimi ukuthi bapho mkhulu bahamba kanjani bapho ma ngaye ngambuza ubaba ngambuza into esalekayo ukuthi umuntu omdala umbuzo ingane okakhulukazi baba wakho ngambuza ngoma bese ngibuka nje ngiyabonga uNkulunkulu engikhomba ukuthi ngizagcina sekila lekuthathwa khona amacala ngathi baba uma wamlobola wathi ya wathi ngathatha inkomo zomlungu ngesikweleti engangisebenza kuye ngasishaya ngilobola uma wakho ngaloko ngizikhokhela umlungu zazaphelela ayibonga inkosi yasephakame uthi ngangidla kabi sasike enkompolo ngoba sasikeplazini enkompolo ngawudla imali yakho umlungu khipha impuphu eningi niba mazambana ninikeza
kwakusaqina isikhathi zamafutha oholsam nesikhathi zoba bonke kwakhona amafutha lawa adulele okalakateni zangikana izinto zamasobho zangikabi khona thina manje ukudla sesikujisa ngezinto eziningi ukalakateni yisobho inolox yini anye konje mfaka khona amafushana amanye ngibone ekebhodleyaneni afaka into zokujisa ukudla nje lezi azibona ukudla zo4 akamhlomba ngathi zo5 ongayibona bajisa zingaki into zokujisa zo4 yakhala ngibale ezincane kakhulu izinto zokujisa ukudla yiko nje baba bakade benqoba bebekujisa kanje ukudla kade kuvele pheke amazambane kuthela impuphu bona ngikhuluma bekucadolo emasimini babe bathele wholesome ukuthela ebhodweni ucadolo bese beshaya uphuthu hayi uphuthu futhi lo mnandi lempuphu ecolekile uphuthu lo lokugaya emshinini ihambe uqhuba amayasi zoga umbili ngemshini ikhazi ukhazi ithi idle umbona umuntu ukuthi waqina esidle impuphu yangempela le impuphu yokugaya uma weshango for ibhodgizi gizi egaya impuphu ezisayidla ngeke ngisho ukuthi buyela negayeni kodwa ngithi sicabange ukuthi sizokwenzani la kulelo umuntu akaphume imhluphe lento kwakhe ukuthi yini bengihlalele kuleyandlu kaNkulunkulu sihlalele ukuthi obaba baboshiwe nobaba omkhulu baphumile abantu umhlaba wonke bashadisa omkhulu ukuthi umkhulu engashadanga usho ukuthi lendlu kaMkhulu ayikho nengashadanga phela ukuthi umoya indlu baba bashadisa omkhulu abanye bashadisa okhokho abanye bashadisa oyise bethi akuhlukaniseke ukukholwa nokungakholwa ukuthi kusiza ukukholwa soba khona abanye abana ukuthi angiyiboni engihlalele kwaShem asebechathiwe kuyimanje zinyanga abanye sebecatshiwe zinyanga cha emqaleni cha bekhanda phezulu lekuhlala khona uNkulunkulu bamfaka isitafutafa ezimnyama bhuqe bakhona abanye sebebeyale ndiye mina ngilongichaziwe nje inyanga hayi ngibona kungcono ngoba lo uhleli nje la Jangan abantu bena ukuthi khona uNkulunkulu uyofika nini sesizobona lapho siyakhona ngosuku lokugcina inyanga lokuyituza lapha endlini namandla kabi izana amlande nabani izikithi 2000 ukugcaba uzobona uzoqina kanjani nje emsebenzini uzaba ngaphezulu kwabantu ngendleleni uhamba abezukuba lutho abantu Lathi bakhona abanye abantu abamanazaretha abagcotshiwe abagqabela ukuthi basebenzise zona bakhona hayi ukuthi ngithi mhlawumbe wona ufika phakathi kwalo ibandla lelo uthi uliphethe wena uthi shwe into yakho le uzobona abantu bazothotobala bese sizakalapha sebekuthotobaleleke sebekusaba ngalo nyoka yakhe sewuyibekela uthi kolotho lo uzabe sosizakala lapho ngoba nasona umoya kaNkulunkulu ukuthi songene nawo phakathi kwamakhaya obaba kushama demoni kuthetheka amacala bese sokubeka uthi kolotho la uthi ufuna ukusetshwa abantu bese bekusabile uzabenzana bese bekusiza ngoba umuntu nana nomuntu la uze ngosizi la kubo bese umsabiza abantu akesabe wena ngento oyenzile uzasizakala ngani singachithi isikhathi abantu bakaNkulunkulu ngoba njengakusanye namhlanje isabatha akusasizo ukuhamba kwezinsuku sokuzathi uphelele unyaka uzabe seqala amabala amhlophe engwevu
akhomba ukuthi uyaguga unokuthi ngisenza ngonyaka ozayo ngisenza ngonyaka ozayo faka imali phakathi komcamelo uthi ngithi kuyintshontsho angitshontshe ngifaka 1000 ngitshontshe noma u2 ngizakubuyisela ungabuyeli uphinde ngitshontshe ngesonto elizayo ngitshontshe u2 sekusele 600 hayi ngisemsha ngisasebenza unyaka usekude ke ngitshontshe omunye u2 sekusele u4 ungayitshontshe imali icele futhi izimali esizitholayo asikazitholi imali sidlina zeyitolo inyama sezene kwanjengengubo manje konke ukudla kwene kufaka amawindini akhanyayo ukuthi ubone ngisho ukuthi udlula ngomgwaqo hey nayo ngiyamcebi nje ngivele ngiyithathe thatha imali uhambe nayo ekhaya uye kulo muntu akade kuvusa ukuthi kuvuka ikhaya lakhe ufike uyibeke phambili kwakhe ukuthi nayi imali engiyitholile kwabezizwe ngicela izandla zokuyisebenzisa ilale kusasa soyicela soyosebenza uzoyibona imali yakho ngekifaleni yamuntu awuzuba nemali eningi kodwa uzakhona uzokwazi ukubamba masukusuka nemali kube khona umuntu ozokuvusa iphika lensuku ukuthi yakubelungu ngoba njengasiyila nje sonke nangikade akusuka umuntu nomuntu ukuthi uvuka kanjani omunye ukukhala itshendlini kwa uthaya athi uthi uyabheka wathi hayi bo isikhathi engivuka ngaso lesi nje u5 lo ngihamba ngo5 omunye ngqongoza umuntu emnyango athi uthi hayi ubani umuza athi ubheka isikhathi u5 isikhathi ahamba ngaso omunye kufika umuntu ngaliphi uphelele vuka athi uthi uyabheka hayi bo uyena u5 engihamba ngawo noma ngakutshela indaba ngisoloko ngasebenza ngivuza mina ngicuphi futhi iwashi ukuthi ngenzele umsindo ngithi ngitholala angicuphi ngiyavuswa ayibongoza sekuphakameni ngiye emsebenzini ngiyavuswa angicuphi nje angaze ngicuphi isheka amakhamu ngangibuza bantwana ukuthi ungenizeni iwashi litetezela ubaba wenu kokutshela likaze likhaya mhlawumbe ngabanye bethi bethembe wona amawashi ukuthi ayiyeke indaba emndeni ngicuphi iwashi ngizakuvuza emsebenzini na ufuna ukubona ngempela ukuthi uyavuzwa liyeke iwashi ubone uzuvuka ekuseni siyavuzwa sivuse sithola amandla sizothetha amacala emakhaya amen hayi le nkonzo yangishaya uNkulunkulu la ngiphe yona namhlanje angazi abanye angathi le nkonzo nangasala sihambe nawo siye emakhaya konke shiyo unyazi sisentabeni lwathi unyazi akashumayela umshumayeli ethempeleni bese ugoqa uqasi lakho bese uyahamba uqonde ngqo ekhaya nalawo mazi ungahamba nesiteshi endleleni nihlangane lesikhungu yebo umzondo lomfumela esibhedlela hayi bosuka wena uthi indaba yakhe isala nayo kade oyilanda ethempeleni kulo mhlangano suka lapha ngoba uqasi lakho uyongena ekhaya namazwi kusibusiseni ekuzwini siyabonga amazwi uNkulunkulu asipha wona sizabonga lenkonzo ngesihlabelelo sika 105 yiso lesithi kwabe mnejubane bekugijima ngiqinise sahlabelela sona sasinika nangu udlalweni kwamaphumulo Nkosi imbusisi asigijimeni lesihlabelelo sikhuluma nathi akwabe mnejubane ngigijime ngiqinise ngihlukane nazo zonke ake ngibheke ekhaya Nkosi busisa uguqa wabangcwele
Wawa Ini tuane Panengi
Baba, Nkosi yamakhosi, siyazizwa, siyabonga mkhululi ukusenza sibe lapha Nkosi esandleni sakho. Singabantwana Nkosi abangakwazi ukwehlukanisa ububi nobuhle. Siyacela mkhululi ukwasibheke Baba ukuhlala, siphe Baba ukukholwa, siphe Nkosi nokwahlula kwabamakhaya. Awuba sifezele Nkosi nasisebenza kwethu ukuba Nkosi sisebenze ngendlela ekuyiyona phakathi kwawo amakhaya obani, singasebenzi Nkosi ngendlela engasiyona ezawusidalela ulaka. Celela abakikajeli nabakazibekha uma nabakasebenza kabulu kababa nabasemafenani nebandla lonke lapha ngiyaveza njengobaso lapha ibacelela ababentana. Amen. Masibheke enkosini. uNkulunkulu omkhulu wamakhosi akithi onkosana, uNkulunkulu wawokhokho, uNkulunkulu oyingcwele wasebusweni bamanazarete. Siyabonga Baba uthando lwakho osenzele lona, uba usipha amandla okuza kuwo. Sesikhulekile Nkosi, asiqedanga ngemithwalo esiyethwele emikhulu nethwele Nkosi ngabazali bethu ngaphesheya kwethu. Siyacela Nkosi ufike lapho singafikanga khona ekukhaleni kwethu, ukuthi usiphe masiphuma lapha singahambi sodwa kuye emakhaya, sihambe nawe Nkosi.